Ogorčeni radnici iz Mejso d.d. Gorčan iz Međimurja, traži se smjena njihove direktorice Snježane Dominić koja je dobar posao radila, drugi mandat je istekao i sad izgleda da je tvrtka pred stečajem. CERP je vlasnik 80% dionica, ljudi će možda biti na ulici, tražu intervenciju od Ministarstva financija, njega su zvali i drugih ministarstava. Javio se župan Posavac, barem situacija je neizvjesna. Naravno, stara priča Hrvatska, tu su neki knezi drpislavi maznuli lovu, neki su završili u zatvoru, jedan Miroslav Lukša 6 mjeseci, Zvonimir Horvat godinu dana, standardna procedura i država treba vidjeti da ti ljudi ne ostanu na ulici. Drugi protest, školska lektira, zastrašujuće, to sam čitao neke odlomke iz ove lektire. Ko bira to štivo? To su 14-godišnjaci. Imate jednu knjigu Norveška šuma gdje 31 godišnjica, učiteljica u stvari opisuje kako ju siluje 13-godišnje dijete, super, 14 godina to čitaju djeca. Crna mati zemlja, pedofilske radnje, nogometni trener siluje godišnjaka 10 godina i tamo opisuje kako briše sa penisa izmet, super. Anđeo u asfaltu, još nekakvi netalentirani krkani, govori o djevojčici prerezana motornom pilom, branitelji, ribolov sa meso od mrtvih četnika i tako dalje. Pa čega se čudimo ovdje? Ovim glavama je mjesto na psihijatriji ili u federalnom zatvoru tamo. Karakaš, Matanić, kulturni prostor. Ko je preuzeo kulturni prostor u Hrvatskoj? Kino Lika, žena opći sa svinjom. Koga probaju oni šokirati? Za koga pisu ti karakteri, ti genetski anarhisti i ovi zaposlenici francuske škole? To je zastrašujuće. To je samo jedna imitacija organske dekadencije koji se pojavljuje na zapadu. Oni misle da su zamislili su sebi da su nekakva avangarda, a oni su u stvari samodopadljivi, moralne nakaze bez talenta i obični krkani. Nisu ni za birtijske priče. Ja se pitam ko bira to? To je zastrašujuće, ko bira ovakve naslove da čitaju djeca od 14 godina. Ja bi mislio to su ljudi ne samo da su moralne nakaze, nego ja bih rekao da su mentalni koprofazi. To trebamo proučiti. I ko to dopušta, to je moralni zločin protiv djece, obrazovnog sustava i treba tome stati na kraj i to je neprimjereno lektiri.